Is this like a holiday for you now? Yeah. It's a holiday and I'm doing a reportage. Ah, okay. Okay, but a nice holiday. Yeah. Nimoko beste bat. Bonjour. What route are you doing? Route Grande Alpe. Ah, yeah? Me too. Bueno, horbe egun ederrako, Zue, paraja honetan igorlo. Eta eguna ekiteko momentua iuseko. Erropak eta jaso dana. Eta viaje. Eta gaur dako zain, Cormet de Roselen lehenengo. Baina gero gaurko plato fuertia, ez dakit gerokoen araño baina, bestela izango litzake izeraneko gaina, ibili honetako luziena, Alpetako bigarren puerto garaizena omen dana, 2770 metrokin, baina gure ibilbideko luziena eta bai garaiera haundizena dako nabe. Hemen liburu bat ekarrenean, Alpetako 50 puerto honenak bizikletan igoteko, eta baina artekoak ez ditu zen, baina hemendik horrelako ja geixen apai, eta bueno, ikusi, non jartzen da baina. A ber, alde ontatik da guk igobiuna, CS-etik azten da, 904 metroko garaieran, eta jartzen dau, zailtasuna, maksimoa dela, 1,2ko pendiz batzukin, distantzia 45 kilometro, desnibela 1870 kilometroa. Denboria bihar dana, 3 urte erdi eta 5 artien, espero 5 baino goixo zikia. Hor, ibilbidea apur bat, hemen gainean ez omen dau letrero hori, eta anatzen ikusten den elizatxua bakarrik. Puertoa ereiken da bakarrik 3 hilabete. Uztaila, abuztua eta iraila. Beste urtien zehar beste denbora nien itxitea hau, klaro, edurragatik eta. Hau puerto antza espezialki edo bereziki turisten dako indako puertoa da. Bueno, atrakzio turistikoen artean hor miradore batzuk eta jartzen dut, eta beste elizatxo batzuk eta. Eta, bueno, gero hor zehaztasun batzu datoz, hemen dau ibilbidea, puertuana, Danze Burjaino, gaur raino izten baginen zen bapeo eskiongo. Eta hemen perfila, ikusten duzu, Maksimoa 1,12ko dira, hor hasiera partien dauz, eta gero bukaeran beste 1,10ko tarte bat. Bueno, gaur emuten da lortuko dela pedalak emuten goiz azteia, ez bakarrik goiz mogitea, baizik eta beriala ja bizikletan azteia. Goizeko 8 eta 20 dira, eta, bueno, ja martxan jarteko prest nau, gaur erropa luziakin, izan be, ordontan ondiokan fresko egin dut, eta zela kilometro pileakoten bajadan, bueno, pernerak, barrutik mangituak eta gero aizian kontrakoa bai, ondo babestu eta banea. I was raised in the desert by an unknown tribe. Had no exposure to the world outside. Till I was captured, I was taken to this place where the faces are many and they race just like shooting stars. I miss my home and I know that it's gone, and I don't know how to carry on in this world where I don't come from. I guess I'll, in this world where I don't come from, I guess I'll just do the same. 17 kilometro du furtea, are gizonak esan nostan ez, dana berutz. Ikusiko da, hola dan.
Dan aldapera. Gauzea, ba? Esperot errepetxoa bakarrik izatea. Vale. Errepetxo basan. Konforme. Goizeko freskuran gainera ez dator gaizki apur bat igotzea ere, berotan sartzeko. Hortxe bidegurutzea, 23 kilometro Cormet de Roselendera. Leku ederra dela zioen esku horriak, ea ba. Bueno, erropiak entzeko garaizea. Bueno, ja, gaur itzazu bidatzea. Cormet de Roselend. Irekita, hala ba, ozen. Zura politia dago, Hortxe pasatu, azken 18 kilometrotako seinalia, kasi nada. Eta hori gauz, 900 metrora. Igo bigara, 1900. Orduan. 1000ko desnibela faltexako, 18 kilometruan. 100. Zati 18, osea, 1000 zati 180. Bost koma bost? Bai. Bueno. Medizia 5,5 mendate honez, hemendik aurrea. Eta gaizki. Fraise des bois Fraise. et là, myrtille. Myrtille. Ah oui. Bon, voilà. Cake. Non, fromage blanc. Ah, fromage. Un petit sirop et parfumer le fromage blanc avec ça. Ah, C'est bon. très bon. Les petits-enfants, ils aiment bien. Yeah. On a les petits-enfants avec nous. Merci. De rien. Bon courage Hein? pour monter. Bon courage. Ah, merci. Là, il y a des myrtilles, Roger. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Hein. Ah bon? Bah, et surtout qu'ils en sont friands. Et elles sont mûres. Hein. Ouais, ils sont mûrs. Batzuk munduzte, probaiteko. Proben bita, Ara. Jo. Imoko bestat. Alforjak ino jamintzet. Lehenengo ikuste dutena. Bueno, bestat ikusten den aurreko baten geldi negoela. Pasoko freskuran oso ondo jaten da hemen, Asko eskerketan da. Motor asko, Horrein joan esan bro deaz. Baina, bueno, benek kamixoko. Ba, hau ez pluriki. Amalau. Oin, zazpikuak, sortzikuak eta la, dia, porcentajiak. Osa, que aurrera hau txikinoak izan bidea. Zan du medizia 5,5 ala. Bueno, hoba. Bi gauza jagotzi ditut. Batetik, hor bat fanarren, bizikletan. Batetik, egunerren bakarren oiala, zela ez da negisa, behitu. Gusten da, zenbat akompainentea goten. Gustu zuen? A ber, behitu. Jode. Gara normalian
atzetik etorten dira behintzat, eta ez muturren aurrean, onke muturren aurrean jarri danak. Baina, bueno. Zatik hori, ondo akompainatu nehala. Eta bestetik, joder, me ikusten marrubitzal batzuk. Hala, ikusten da. Itu. Buah. Ez dara esango horrek emuan. Batxal. Eta 1 metroko desnibela faltezat, eta 9 kilometro. Osea, que nire tontorreako medizia, ba, 4,4. Edo... Gero... Baja egiten da pendientia, edo bestela jetxiera mate honreke mentartian. Ez da gizela izangoan. Hemen egiten dugu lehenengo tontortxoa akula. Osea, igual, bajadan baten horrek hemen tartian. Itu. Leku honek musikaltxo bat, merezia. Behitu Mont Blanc. 1810 metrokin, Europako mendi altuena. Bonjour. What route are you doing? What route are you doing? What road? Yeah. What travel? Going to Mugello in Italy. To? Yeah, Florence. Florence, Italy? Going to watch MotoGP. Oh yeah. So it's going to be fun. When is the Sunday. Sunday. Yeah. Okay. How many kilometers? I'm not sure. It's a long way. Yeah. And Thursday we're going to Milan first. Milan for 1 night, then Florence for 3 nights. MotoGP. Lots of fun. Uh-huh. Ciao. What's your favorite to MotoGP? Oh, he was our favourite. Oh yeah. Number 58. 58. And who is? He got killed last year. Okay. Marco Simoncelli. Oh yeah. It's a beautiful way. It's very nice. Yeah. What about you? Yeah. Long way on a pedal cycle? And with the bike. Yeah. Long way? Yes. It's easy. Easier, eh? This is easier. Yeah. Fácil, difícil. See. I think this is Mont Blanc, you know? Yeah. Yeah. This one in front, at Yes, the top, yes, yes. with the snow. I think this is Mont Blanc. Ah. Yeah. Mont Blanc? Chamonix, Mont Blanc. Oui. It's very impressive, isn't it? Yeah. Yeah, a lot of snow and I think it's there. Yeah. How many tours do you do a year on your bike? How many? Yeah. How far? Today I think 100 and I want to go to Iseran Uh-huh. and down. Okay. So 135 I think. Is this like a holiday for you now? Yeah. It's a holiday and I'm doing a reportage. Ah, okay. Okay, but a nice holiday. Yeah. Very good. I'm halfway along the. Do you know the Donau Trail? No. Do you know the river, the Danube, the Donau? That Where runs is it?
from Germany all the way through Europe. Okay. There's a cycle path on it. Okay. So I'm about 850 kilometers along the cycle path now. I couldn't do it all in one go, not enough holidays. Last year, I'm in Vienna. You Vienna? start from Germany, go to Eschingen, follow the route all the way through. So I'm in Vienna now. Next year, or maybe this year, towards the end of this year, I'll do another 4 or 5 days, trying to get down as far as Budapest. So you like bicycle too? Yeah. Okay. Yeah, I love it. Only way to travel. Thank you. It probably is. Go on, click. Yeah, done. Galeseko dira, Galesetik etorri dira. Zenxat. Zenuztui paraje politia dela hau, eta zenxat. Habe, berdia dela, eta bai izan dugu berdia eta zuen bela. Nengo gualdixa hori dela. Bai horrendako eta bai janetako. Atxedena primeran etorri zaio Juleni. Horrelako lekua gainera edonor indar berritzen du. Benetan da polita, bai horixe, zioten bezala. Oraindik azken maldak falta dira, baina orain tarte bat badu laku ertzetik. It's a good place to... Wait, I'm doing a reportage. I say that it's a good place to have lunch. Ah, It's okay. a good place. Good place, yeah. Yeah. Very beautiful. Beautiful. What's the menu? Menu? Ah, le menu. Oui? Ah, soupe. Soupe crouton. And Haricots verts, Then? jambon et yaourt. it's okay? Équilibré? Yeah, oui. Oui. And this place? Fabuleux. Beautiful. Yeah? Avec une vue, It's Extra. better. voilà, Yeah. au top. Merci. You are doing a travel in the Alps? On va à Val d'Isère. Val d'Isère? Oui. Ah, you are going to Val d'Isère. Voilà, Me too. d'accord. You first On vient and second. Ah, oui, c'est pas sûr. Dans l'école, des fois, c'est pas sûr. Merci. Cinq kilomètres, bakarrik. Hoppa! Amaierako zatia ere zoragarria du Kormet de Roselend mendateak. Handun bai. Gaina. Ederra bai, benetan, paraje ez ezaguna orain arte. Aurrerantzean ondo gogoan eramango duzu lekua, Kormet de Roselend. Azkena... Hauxe da, momentua... Ontorra. Earra.
Segitu hartu teorian, San Maurizian joguaren egitea. Beste 20 kilometro falta esaten dio, eta dira ordu bat eta 35. Eta gero aberra egiten izen iziran goraino, eta gero aztegit, noaino izango ten bajau. Zaila izango da, baina, ze noia gaur 40 kilometro. Beste egun izango liare. Ez da bromia. Benetan polita, gaurko puertua, batez be oso diferentia bizatikan lengua basuan, baina horra lakura urten dunetik, bueno, ikaragarria. Benetan gomendagarria lekua. Bertako produktuenak bai, baina postu bitxiak ere aurki daitezke Alpeetako mendate gainetan. Honetan adibidez, fosilak eta mineralak ditu salgai. Cristal de roche. C'est ça qu'on trouve ici. Cristal de roche. Oui, merci à vous. Parfumé. Beaucoup le cristal de roche. C'est pourquoi. Vous allez sur Bourg-Saint-Maurice? Oui. Ouais. Et vous filmez pourquoi là? Pour moi. Oui. Pour toi, ouais. Oui. Faut aller voir ça, Bourg-Saint-Maurice. Pour les pierres. Ah, Un musée à Bourg-Saint-Maurice. un musée? Ouais. Il y a le plan là derrière. Pas bien loin de la gare. Merci. Bon appétit. Ouais, merci, moi j'ai les œufs. Oh, Tarragona. Catalunya. Ah, oui, c'est vrai. J'ai pas fait exprès. Tarragona, Córdoba. Ah, le beau bruit, hein. Catalogne. Oui. Moi, basque. Basque, ah. Oui. Moi, j'ai acheté à Lidl. Je l'ai acheté à Lidl. À Lidl, ah. Bon appétit. Ouais, merci. It's very hard. Very hard. It's Long. not too bad. Long. It's steep in places. How many kilometers? It is 20, Okay. 21 from Borg. Okay. And do you know the other side? No. It's very, very beautiful. Is it? Is it? Yeah, you can go, I don't know, 5 kilometers. Yeah. So a lake? You have a lake and it's very, very beautiful. And you can see Mont Blanc. Yeah. Yeah. It's there. Oh, over the back here. It's Okay. very beautiful. Oh, thank you. Where are you from? We're from the UK. UK? Yeah. Okay. And we just cycled up from Borg. We did Petit Saint Bernard yesterday, and then this today. Cold it is around on. When did we do that? Monday? Monday. So, yeah. It's a good place to Yeah, holiday. It's good. Yeah. It's really good. Where are you from? In Basque. Okay. Do you know? Oh, yeah. Yeah? From San Sebastian.
So you're on the other side The other side? of France in the Basque Country? No, Spanish Basque Country. Oh, okay. Well, Basque Country. Yeah, Basque Country. Sorry, I'm coming from Lac Léman. right, okay. I'm going to Nice, to the Mediterranean Sea. Wow. And every day, cycle? Yeah, Fair play. I think 8 9 days. Yeah. Wow. How many kilometers in total? 700. Wow. It's very beautiful, very nice. Yeah, I can imagine. A good experience. Yeah. Yeah, I'm impressed. Well done. Yeah. Okay, thank you, bye. Okay. Bye. Have a good trip. Merci, au revoir. Bazkaltzeko ordua ere bada eta goian ezer jausi ez denez, behan egin beharko du mokadutxoa Julenek. Urrengo geltokia Bourg-Saint-Maurice. Nimoko beste bat. Bonjour. What route are you doing? Route Grande Alpes. Ah, yeah? Me too. Yes, we started from Marseille Yeah. Ah, and Marseille? Marseille. Ah, oui. And you are going to Lac Léman? Oui, Lac Léman. but we're traveling 3 weeks already. 3 weeks? 3 weeks. Ah, yeah. I only... My wife is coming yeah? somewhere. It's very beautiful to travel like this, Yeah. huh? Yeah. By bicycle. Yes, I like it. Yeah, do you see? Bad weather. There is a row. Yeah, bad weather? Is it on? Yeah, is a row. It's raining? Raining. Too. Yeah. All the downhill raining. Ah. On the Bonneto also. Also? The 2 highest. Ah, good luck. I continue. Have a good day. Good. Okay, bye. Bidia asko estutu da, Basegi kontuz, Julen. Ez dagizula gertatu David Arroyo txirrindulari Espainiarrari 2007ko turrean mendate honetan bertan gertatu zitzaiona. Daar wordt die afdaling wat aritmisch. Zie je? Ja, maar kolom er net ook al. Zie je? En er iemand. En dat ligt er weer. Ja, Arroyo. We gaan heel revisited. En ook Arroyo op dezelfde manier. Klautert hij naar boven. Rodgers even de schade te kijken. Dat valt nog allemaal mee. Maar die fiets die is helemaal verhakkeld. Ook eens even monsteren hoe het met de arm zit. Daar is het gebeurd. Voilà, let's. Ja. Ik denk niet dat het dezelfde bocht is, maar het ziet er ongeveer hetzelfde uit. Hè? Het ziet er inderdaad wel dezelfde bocht uit. Het is 11 jaar geleden. Bourg-Saint-Maurice. Hiri formala da, zendan mendizan erdixak. 8.000 biztanleko herria da Bourg-Saint-Maurice. 880 metroko garaieran ez dago hotzi gaur ere. Datu bitxi batzuk. Azken urteetako temperatura altuena 1983ko uztailean izan zen, 38,4 gradu. Uretan sartzeko gogoa ematen du. Baina hotz ere egiten du noski, 1986ko urtarrilean gehien, 21,3 gradu 0 azpitik. Elurra 55 egunetan urtean, eskiatzeko primeran. Hemen nagunetik, turran barriakoten lehenengo albizia. Ustet denatik, guigin ze jarraiketan da lider. Valverde, ezin ja. Ezin ja beraketan.
Bursan Maurizen baskaldu dut, eta oin berriz bizikleti hartu horretik beste gauza bat diot. Bera Alpetan primeran pasatzen ibiliarren, akordatu da lanean utzi zituen lagunetaz, eta bada zerbait. Alpetatik Abanera, Durango arrasatera, ni hemen primeran nabil, eta horze moduz gera. Mendia eta bizikleta, ez dut joan nahi etxera. Hau baino leku hoberik, mundu hontan baote da. Eguraldia bikaina, orain goztoko madera, frantsesak benetan jator, aurre iritziak bera, denontzako goraintziak, eta orain iseranera, hangoitik mundua beste, era baten ikustera. Ale, where are you from? From Germany. Germany? Yeah. Okay. And you come by bike? No. No, I have started in Switzerland. Okay. Where? In Switzerland. Switzerland? Azkenian. 34 kilometro. Orduko 10eko medizio egin buk. Hemen zaitzen, onguan be, Galileaz kantorra. Hauen sort.